Shop Howard's November sale.
in aina bele na kewa we are inge teknisen ngai siagelen at ako kashigot siakta drin la shkat fashna mit na kat fat na ko sharpjam kun mai fakar clash ngai tekin just ko la go we got to yeko to shokta ngai to ko aktelin ye ma be ma si ke kashirola mes we get na tekin isena ko na shum Metliki gat fashtameta gide oigid be na shum ko min siakta drin la shkat fashtamet isena Molage masemet bain gumbe damlel ein goin rela be bshen gaksak lo ke bela ke belsinge malem gad elle la gadin goin zu be fashnamet ke magunesh ke lenzim singe I bain go sema wi gadinge na gula gaksak ingad ke ashlo san na metliki nga fashnamet ang siak la ta ni la sha nagat fasibe mukuina met kata Hallelujah going siya God broye Kulam God baba madal kulam alalab na sum Kilong zalom na sesh kewen kulona dum sa kum sa paya mami se emon yak kishipesh met kuluk Mising got ito la kishipel panangat kain we tu yemutoming kain bang na sum inwi beash kolas inwi va baba ko bangon kum baba mising Kulomalala kebel saying egot ito bela ash in mash losh semam dinosaur lalos be laylang on lumingoin continue to comfort them Wailalos got wailalos in Shakake may siya clash me saying yo mis lalumin tia valelos lain wailalos kebel no besin na selos Lomalalab na simge gas, madalom, makumakulatar ka din kanta kay ni ke, kula malalab na sum, kelos na kawa sa mawika tinge. Way lolos, ikes labe matanin si helos, ke kalim lom, kadinta kay ni siya siya ke, gas mo lom, kula malalab ke, vision si makum, Akiebe matanin siya damalin serle ka akfasrye yenenyo ke kolo metche ke kolas. Kashikot esingon madalom. Ekes na insiyas na ke alas. Infaga kaslom. Ke payes waswaslom. God proyoing again in Jesus. Betlangulas. Amen. Kaya loman lapke. Nga ke pa super narela paing lok na siwas na kaywa. Engo inorela be in fact be condolences large na si selosema dinosaur ke pelsinge. Ko ena ke ko sa kelenga dikin just ko le wang nyoro show ye ko ke shipe ko swi got long la tali guzi wi nga bang la be ke lenses om la. Naro got esam gum ke broy large we lalos be ma blocking bears or ke pelsinge. Got lunngse be Academy pela kosashin broilers. Akay kowos tala mislalan gade hanin sios kos pinsang managwanasin. Ang buying viewers slashing kula malalap na sios ke hasloosan. Gasline god magadago na nakfashing Wangan golas wangan italas wanang lean on ke understanding lan ngon madalin kashakot fak gaslan mail na ako latar plan latar katin siya sinsiya ke. Man gulo ba malalap na siwas sa masyarakat pekunawan ke Facebook page lang siyan. Man deniki lon noil syakak. Niki lash pinanonolulo. Gulo na malap ke gasolom. Akatayas na lil syakak tari ke. Man dena Tuesday. Narina si Pacnacn dito ko pa pinanonolulo. Gulo malap na si Marina Levi. And the ministers ki porel syakak pe Wednesday que takoy ko siya me narapat long sa Pacnacn na sumagiling kong peke monia karulong. Tawas ta Fred
Sete, le minister balik siya balik, ila kayo lagi week sing we week fashion. Naratukun tagay nila siya yung kingan siya kaya sete nagi week ngayon. Igini seven la siya kaya Friday, le minister Emerson la siya kaya Tosto. Takoy finen Reno me. Natigini seven nila siya nilo. Henry fina siya lalos ke tamlin ser ilash ilan kan kasha kong gipsen. Pangan kunakonash ke wikse zibela kalwening vakulo na siwusema jetui ke kasha kadin shupush kai si kunakongan. Na siwus pe viewers ka post members lan gasing kol mata ka pe we got season siya ke gasing kol Facebook page lashan fina siya ngan women kan we pe fakak ke gas ke somos lasha ka kai si kunakongan feel free kumin kan usay name na sish kutata kayo ni season siya proike mahingin na kayo wa inalong sila kan pangan marshir ko kulo na malap kulo ke ashlos oye ko well, tamlin sir na pangan marshir kingina. Tingin sa Kulo ke Shamini guest singen when be muy fag samars ni yinan. Ona ke gadakkel mi ke first bit na ke program la just like to ke background noise la ko. Mai ona ke akon ni vaxel tingis ena piang na ke take interest ko. Ngai sa me ke ya sibe living ni ke sibe mi sing ke mama lash ke elin na kiden casual ke may pro na kitingin sa nakalim le tamulil si wiel sa mata ko na financiado in no el betulle kaya el bangla na plan lan sa wilo na ako ilusin use ibang pastonik mavina na wai mainto ko na ngay fin kena lan sa o nga siya sil tingin sa ko nilangan na nakalim le lo na kena lalos pa Mano sing insomni ko siya. Insomni ko siya filie we. Elos filie mga in may proy lalos na kukus sa mga kibeta. Tamulil siya nga pa mas delay na. Il bangla kayo nakitigin siya lakawin niya. Na kishipel sing tigin just ko il kayo la bellalan il sisa yun sa ulan liye na ke Milo Sashkin na nagkitingin siya lang ngayon bel inge na kay bel siya ngayon nakayawa betlal na gawin takay ni sao may clash yohk na nagkibroy masing ako betlal nga gawin na akfasrye nagitin karin din may clash nga may biyash nga nagkibroy na nagki talaga slash o yeko kusli lang digat ke Facebook Kadash ke Facebook, kumgain som ke Facebook liye livecast sin wen bele na ke website lasha. Website lasha magkasincool.com kume liye na kat live stream na ke kumilibe los mo ta ko cash ke pashen won los videos when the messages slash ke Malamigas mo so na aspege umganda ka liya mga ke Facebook ke website lasha wen be TV na tuman kom TV na tuman smart TV se na kumega no na ke Roku channels kume some ad channels na kume suke apps in is mo word of knowledge pa apps ma kume na konsu na liye ke Roku channels so liye ke Fire TV Amazon Fire TV o ye pe Apple TV na channels to lumaen ko o ye to yung mga magin in mo diye main bell sock them that display kay CFOs kaya future ko pa mga chum kin in gasha ko yok na ke kumdi masing ako bin literally na loan na ke ole akfulat God kewa God il frie aşke gasla o ye ngayon frie ganda frishesh ako bin matake na kat fintiya bugün kat fintiya su
Kete kopinain isla kalmeye sima tie fauna ke kena kolong silon ka. Na sige mot ko vinpang kum ngakup tana sisla bella sige kiten pukun de be kalmen kaston ka. Na kat isla kalme to di pa kalme sima katil kena ke. Kat isla kalme sima tafung dengan sum sige kiten mo. Guess what's gonna happen? Kat finti abdage mawan kat na kite komenta fun if pang ngakum dudut ke pa ne pa mawan corona leyot o kat dutin mo kat ti tafun naman corona lese nakatigro lese kite makin met kayo kung ay mana upe min nakatsumata kat corona lese dage lese ta sekke cash o kat kufla palakin main sigo main kat tafun ne ke dian pa pa Kaganda or yesima. O bakit aqua clash may ito? Kat matag yung aqua clash may ito? Kasi tinlayla aqua clash may ito. Inandang di maman kat power. Kat matapalakin maupe. Matapalakin kayo clash. Or yohk sripen nimit. Para kat tayo nang yung sham kuna. Nimit kum layla. In nanaklo, in mameta faka, in akfasrye meta. Paing kon, lutlom ko, eteklom kastan ka. Payapal ole, kung lutut fakale, mait fakase, tinaway wa tusar magangan. Mama sim nagikastan ka, pangako may matakya. Katamay tayo som lutut, katamay tayo som, isla tayo lalos ang ko, kufas, Payapal lagi malos lunngse, kilos kena kain mo, mainta ka wuna selos. Nasok ta masing ako yung matakya. Alo to na ipsin ke seminary. Le, kung hindi to, gaslon ka, makumili ka gaslon ka, tapos kumayis kumlali fong ike. Mamoy ta fa ako, mamoy ta aki mainsang tapo, mainsang tawi magayavan na. Kung di ka insang mamoy ta fa ako, plan mo ito, insang kul mabon. Payapal sa kami kasi na oingen ay alita na para kat tayo yung kasi sham kun mo kasi sham kun hindi akulukye may ito in marang ako mini esmakle may gatfin mata na kaya akwak siya yes parang kasi bang insanity may definition of insanity but doing things all over again and again expecting different results. Kung naroon na masyo, kung bakit na ube, weng magumiske, o kung naroon, ifo, min parang mamita fa ako. Kaya pala siyong nefresh. Kaya pala siyong nefresh na singko, may sikitin sisla pelas. Masyo na kat kan siyam kin, may nanak ngaya, kaya ba dito, min kat sisla pelas ke. Bakit? Kat sisla pelas, kakisensiyaki. Le mea kalmien masingen. Nakatinti oro due diligence slash. Nakidekan ko kaya po lamang ito kay Gaston. Pero baka si Besya na yun. Di kaya ba kat ito? Bit kong tawang lang mo yung kumukha nyo. Kaya ba, Babylon kat finta ka na siya. Yohk. Kumilya kaya katle use kasha. Katle use enenu. Na esam na kakbel siya tuya yung kalensa po. Ito na kuminisam na aspe may tsengiye sa wasangaya kung kisama mo uwijikan na siya. Ito ko, isyong nanak oetu. Kung mamayin sa manasi ko, makulukye ko. Gawin mo ito kung yung kalensa po kat. Afalang kat, katin fuya man ako yung nefresh. Masya nga siya ang mayin klase nga isfo. Na professor siya liksya yung natak na siya nga kumtel taliklut-lut. May kumdel mod ko mo, may na tools kumdel maginaw, may lutpid kasya, may kumdel orang bang na mo, makumdut yung aninta ko, handang higas lang ka. Sumriti pa bala, proy na si God ke, at higas lang siya. Na tools ka en, mainsan kasya. Na may kurang decrease lo, nganin mo, push ka gawin, gas lang ka, tako, pa was, fushesh, na sinagawa, may kumroy nupe. Na orang dictionary na akfasrye kayo fuga. Min kita lilit pa mo nik tapat na pasya ka pa na pa ina sis.
Now, gasang kataga na siya min bay la kat sa fal la kat fatotol la. Maingin na ko sikat na siya kishipin lang Jesus Christ. Naman makita kaya uya ko ngay sam kun Monday ngay kleptay ke Sam longo angaw dit na kumilile marit singa nil open na kishpin akuk sasilan en ko siya ke gasin ko mo. Padang kumiliye gasin ko nato siya le kat edawid nila akfasrye sifwil na ke nakisipebelan sendri school nga. May kulas finen ko siya los aula sang force na kisendri yan. Kalmeye pa kuminin na kuminsisla pelum da ka pagkin ka siya may nanak na ke sendri ke wik na kayo wa. May kung finti na ako kum le na ke marita kumina ko sinsin ke kin kuminti fa mo fossing is a fall kung finti marita na ke sendri ka cham gid bukla libros nga luo ako may learn na ka passion na ke safin fellow ka passion na ke akfulat lang ka passion na ke mutlal fungi naro masing ako minsan sige kizente oro because fossing sa fall na ke marita min ako min esam le may makatil or makininsang or any gaslan ka to lalay fungi los proike lalay fungi lang pangan mga nigas na siya Werin kolop kum gudin mada aksuasi ma may da fa ko yohk na giklan sa plaus na sinka. Now yohk shipe nga kumin lukshay na sisla pen lakko na ke kiten lotahila mo dito. Evit ba ngay nga Pacnacn Monday samang ngaudit kosh il chikato ko pamayit sa kisendria. Nangasam kinoye ko Tuesday ngajam Monday Tuesday uniste tosta. Ignise na ele ta ko sham kun tosta second Friday set. Nangata ko rela 5 loss na ke sendrian sa pape maritsi na ke Monday Naro evit bang ako may kan show na ke mudut ta shok ta bitigat show na ke nagaglin may clue mata ko cast lang tamalil ay ngamo damay lason il charm kin na ke faxilop nga kiten sin ke kiten filia akfasrye may da pa in adlang kalan sa yohk ba yohk na fesi Sin ke bikum le fesi lo pa ta ko mawan kana sa shokta Masing ako min esam pa fakeklasho. Fakeklasho may tayo kain galim ke. Nisiye mama ako na ang dawi etlik ru katlik palaw mga for fakilikasan ka naton klik may kunisya. Ako na ekle At kat betlal fong iya. Na usya gaslan kat na ked mamay tayo ashwe. Kumdi ke para kat akshikye sketcho machine. Bayin kena lasha pa bitan zumbuyalu. Kachak din mata na yining Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kachak din tayo nga isla pala mirenso hindi sumbuyali na katamit kulay lo sumafaka ko suking kenek kuminusya gaslan ka na yin mamay ashwe. Vindile may da gavo po ke pensinga mit kum schedule alu siga ma besima era may da kufta ko na ke alu esam le ke limit ram gun sapa del fact mo may ito yung rit na ke sapa to or klase may kay may pa ako min na rek makin mga sa gasher ko
At det kan auskat le insang akfasrye sapot. Na yohk ngagum metlal vungia. Kat finegen metlal vungen met fakat. Kiten sukin genik. Makiten usye gaslan God. Na yen mameta ashwea. Tikalo kumsum take over ma. Kumsum in nationalos. Lalal vungile. Kolon God. Ila ikesla. Genik Kumin ko akfasrye na tafel ang gaslan God. Masing pa kot mwet yohk na mwet ko siya. Ilan suking genik laskan kan tafel ang gaslan sin mweta. En mamweta ashwea. Ganun din ano mit Pharisee ke metal sa talong doli malim fat na silos mo. Kowos mit Pharisee yan, kowos finore kakwak lowos, masap lowos, insang klasik masap singawla, may tayo hindi ka naos la. Masap ng mga lowos si Fena. Belti kowos ka naos la, mensis. Dahil mo mensis, hindi na lang kaya kup. If may size ka naos la, kowos si loacng, make sure they'll get punished for their wrongs. Nakafak makin sa gagas makinye ako. Kung vinegin met konse, diye la gastan ka na masin na kayo. Ako kumle, when us na gastan ka na yun mameta ashwea. Yohk na nag-launch in God, kilasyon ko malit kita. Malit na misenge. Alle yohk kanong, ang aki kuminlik siya na loy naging. Kalmen facts lang naging yohk kano siya ngayon at pa. Kung hindi si Fes, in fact, si Fes lang kung nakimante yan. CPU4 kung Kulo. Paing kum, Kulo malap kim to kakaslan. Wikum yang pe, Tamulil Morris. Kalau mo kung move-wash, state of Washington, tamulil fagal to ka the fact na kung tal move-wash nga. Akaya kum, vinjak mag-sensibe ako soon. Na sebeain finen sripen sebe paing ko bulagam siya taga wikut siya ikaw na sum wait ma finjak may nash mo wikut lupsho program siya ngayon. Kaya nga komisyon gamantian, sivensi gamantian fa mo pass kusbit na kayo. Kung may learn to na esam sa kung, sam in akfulat sa kung. Sam sa kung yung oya na oon sa kung. Maakelim ile Leum God pa toka siya fulatsi. Kung learn na ke sam in akfulat sa kung, awal sam angaw limekos, angaw longos, angaw litkos, angaw laigos, angaw liya, angaw lamgaw. Sam ikas na phone na, las ke category. Lon sam in akfulat. Na wait mas sa sam sa kung il attribute na sin kura heights. Na sam sa kung siya toko siya fulat siya, bakalim ke sham kunyen matala ke throne. Le in kashaw akfulat yel. Kashaw ki universe. Masima in kashaw ni akfulat ye katsin. Galim dahil pa akfulat ka na siya. Katfin oye pelwag na ke sam yanga ultolu. Sam yanga ulimekos na ke yanga ulya. Sama unkekin pe na flat ka na sila God. May ito ay nanggalim kele. Kasay nakflat sa inge. Akalim niya pele. Akalim niya le. Ifa to os toko siya sa ifa toko. Pakalim ke karangin yan. Ay Israel. Almen faxingen lakmen mo. Ako min siya lang na kele. Toko siya lang ka. Ita ko akwaki. Finen Jerusalem. Tuku the Great Tribulation. Ke pellan fekjek. Ke saflen fel. Toko siya lang. Lebilet ako. Ke Great Tribulation pa.
tako aklu, la tako kieto ko shalal. Finen Jerusalem. Na mwet Israel ngan pa ilo sa cool movement singa. Na flot na gemarit singa sabang ngaudit ko il tangon mwet na kewa. Inta ko akfasrye akfulat lalos. Na sin el sa fulat. Yohkna. El sa ma efat fa cool fell on the phone. Manala chamgin il netla shushniel ash met cool se fatakov cool fell on the phone. Vilje sie son sapta akos fos akos. Nagigaskor legs gigaskor ni tin al den magliksurina galim ge auch wenn gigaskor schon. Wie so na ge gasing lisan. Dakle let me go there real quick. Si son sapta akos fos akos. Si son akos. Il faqa oinge. For the one who is in you is greater and mightier than the one who is in the world. Kolon kat sa maashing may and galan gila. Il koli kina kayawa. Na kos ka chab gina Pang matawa kiya. Utaka na sin matlal fu mising kita galan gila. Ash met ka il sa faletta na ila ta ka kun fela siya. Na sam sa ko nga ilash ka sa min akfulat il tiba ta ko tiba ak esam kunye matlalal fu. Na sikko matlalal fu nga akfasrye luti se ke senria lomo na. Nakasam ko na sin clickforcing le kolon kata kolon sins il atin taon pimen jo kasam kun ge victoria onen taon pimen se in usin asikum kuten palakin shikke kolon kat na teba na ekla na ke samsugo si vesi na kanakalam gele kaksak isang kaksak lash made na nasinkat ke mana kayo paile nagat kasamo na degin tretskolik bien se ging al shamtra me alme il mekalim se kol life in la life al paile lash pel na hasos trakta ilti na man ko ilen kaksakin kat pel na kayo le kumash ke maupe kumash ke engan kumash ke matay na hasor mo kuminak flet kat pel na ko min plan lon ko tam may wala sin na kayo sema kide kolgat na ke may nakse ak luwangan na ke Tuesday may nalakse na ke Tuesday ngayon il yohkna il sham kun siye toko siya mawangin saflay. Siye toko siya mawangin saflay. Denilakos fos tolgolagos na kil tolgolit ka siya. Kung vinloy na ke fos tolgolagos na ke tolgolime ka siya. Il sham kun toko siya Nebuchadnezzar. Na kung vinloy na ke maritsimit ngayon. Le, kumiyang, okay, Nebuchadnezzar yung ilauli, masisella, akfulat ka. Na ash masisikyak mitligi, bata sang ilauli yan. Ki, may fosigas mitligi maritse getustiyan. Kung vinsom read ito na, ilmit na yin sa kasi. Ilmit na yin sifalatse. Iliyik, toko siya lalvinen, Babylon nila pangikolok mga masayla simaya katsikum tram good na. At kung na-effect na masin na mo, asma lang pa siya na sila. At iliksyon na kailye. Kailye, may tayo na kanal, may tayo na klusyong tinilal. Ilasum na inime, mungu meawan, namorakak suko. Ilmukuyi kure may lafo.
Napamaritse nga ipafastoy nga lang ko limay ko siya. Il sabi ko nagitugon ye ikos na mana ki wamune. Wengin na mugigin lo phone lan. Na kishpin mga wunel palakin wulalan kat flok na yorol. Kokin to siya lalan flok na yorol. Panang ilsa akfulat lal na sinka. Elsing ifale ilakalim ye wula na ilaklin kat. Aklin lal ki mapaspas makati lorela na sin. Nagyamaing ilsifil pe pataywe. In kol ki toko siya lal. Ini pata katin dagakin si wuyin lol. Katin pata sangko na sil. Ilan palakin wala na il posi sel la il akilin katin mana kayo. Ako mo nagivostol ko lon kosh, nagidol ko dit ko siya. Belsi ko to ko siya, nebukat niya siya. Election ina akilin ko kumulan ka. Nabakyalin ke, katin falokon ng kolon to ko siya na yerol. Ako siya nebukat niya siya, oye be posi sel la ilaro. Katin akyoki, Motonfel, Mail Kulpe. He'll expand his horizon. He'll yina färdig, Nebuchadnezzar, he'll akli. God, väljer na kayo. Likina fosmeta. He'll ay katsilumon, siya katsilumon. Sham insefalet laling ito, kat, liksyon na, akpozyan nila, or nagklamay tayo kasi. Ano katyawin nila? Kat, el kwasi. Sima katil kwasi pansefalet. Kasi vena, mentor sila best Africa in fact lang ilzat na sing ama share tayo lang at lang di kung matawo gawin masin kumaru kung long siga siya mwet tamasi ya sumo kung mwet sefalet if kung sefalet mwet fa kung sefalet na kung follow-ya may kung sefalet para follow-ya kan nakalik siya naka Vou promise ka. Kung saging mo. Bigyan na po, gebel kan sefalet para afloyak. Afloyak si. May kung ba ka kung figment sefalet si mo si action si kung afloyak. Ako figment po isa ko po si siya. May da fa ma mo. Yon si got masay mafalikan long la. Masay mafalikan detayla. Men sharp, tipo de sharp. O yes kan na wala 60. Bakit kaya yung lal Nebuchadnezzar il yin saka inom lal il deak inom sin mo ito mo na il siya inom sin ka at nakatil de katil diction na easy yan ito royal but wang jipes il lois il kaureki tila il mo italyan siya nal il 4-4 ano marakik sa ko munguy munguma at tugut na laking ito tafong lefot na yun Siya mati pa na klasiko. Belsing ako oye nga kasi flot na yun ka. Flot na yun ka, sukat. Ito ay akfulat. Il siya po si siya. Il akilin ba ito? Il akilin like, ilang kalenglon ka. At il kan palakin misla. Il kan palakin sew. Ngayon sabi mo siya. Sabi niya si Vena. Nel, il agas mo niya. Faxing. Kilden daru ki babel na bul. Dal fanda con America e na amda basili. Na babel ange. Hey, sir. Bravo mo. Nga ngayda ni sir. Nga ngayda. Hey, baba kung di kanon mo kung di icebox yung may TV siya nga. Kung di mo kumkang mga muli. Makan mga usip. Kikis may gaffo lang para mga. Mains kung di fa na baka ka yung sifwil lon pa ito yohk na di ba nga nga pa nga akil na nga ba yung sifwil basta sinta ito nga fluya nga fakin le nga kumbe ka tinakta nga akil le yung sifwil na ti mabubusi kakatil le point out kakatil le in motot la kumingkawan ka kung ba't encephalitis. Election na iskuin itin kumingkawa. Kumiimtawa kumiyamadan mo ito. Hindi ka mabel siya kung siya po siya niya kumla.
ngay là ta uskum na nga ta phong le on lu ka nga ki use in kita yak siya ki use ngay use sko on mwet on su kan so na mek na asli bugul to lu ngay hal long se on lalos ngay use tu kun on su kan mek ngay da srokta ngay so si break alom so si intermission kumin long on su kun sham kun long se lutein lunngse lem Jesus lutein lunngse muscle macret na nga ta ka sham kun tostan na mediti si na le ta ka na ashpe on tuku fa mo nga non ka ke mo nga usi na fa tigi si mas bigat ka on tuku ngai Lem Jesus lutia in molgin lunngse enenu ke kum lunngse God me lay lain on your roof lunngse kowos lunngse lunngse Paing lunngse go Leum Jesus God lunngse sripen lunngse Leum Jesus lunngse go Paing ke lunngse Leum Jesus God lunngse sripen lunngse Leum Jesus lunngse go Paing ke lunngse Leum Jesus lutia in molgin lunngse enenu ke kum lunngse God me lay lain on your roof lunngse kowos lunngse lunngse Paing lunngse go Leum Jesus God lunngse sripen lunngse Leum Jesus lunngse go Paing ke lunngse Leum Jesus God lunngse sripen lunngse Leum Jesus lunngse go Paing ke lunngse all right macret astic Abraham finan ko siya ba on tuku piega klumala macret klogi ko magin pa siya minsan akkalim ye long kalang le alon gat na shish mo ito na on tuku to ko nga special nga ki ko lang usi on tuku
kailan long nga ko min kailan mol kin lunngse na unsa ko to ko nga da long fong ni nga long nakikasaki unsa ko na sakkat yak na pay kat meta yohk na kasi mo kat met po unsa ko matlik guldolo ngayat nga sige nga da long sige da por mo kaske si siya nalawo pa siya lalos sakit kaya nga sige nga sugat inelos sakta nga da long fong sang nag-repeat long kay si kaske nga nan sakyak na kasi kata kat met na wang sipe kata ba tang na mo kata na shock ka nila kat met na wang sipe na hara na so uyage on sugot tikto yung nga sige kunan di iso el Pacnacn nga iso Joe el Pacnacn ginelos na kulangan usang ako min di on sugungan mas yemes to kayo iso okay yung pa Murphy Freddy Philip alokana Oliva alukshu akay kowos yung akay kowos kimakos askyan pero maging pa siya was in akfulat ka ngalal fugile kasake on kowos yak it convicted me or akay kowos sama sa we along on sugungan
All right. Kulo na sin daliptulungan. Akay ke pasama shirusan. Unsa ko siya na alle fact sin bang fact ya. Na naklok si Fena kung tagal. Itipe na bu. Agad ekin kat dapat makat medyo. Ito siya tiya wala siya. Tiya makatwela wo. Kishbin wala lagkat para kat ko in buyash ki kawensa. Na, close in God, close was kewa sa matagal cast lang ngali Tamalil Morris, kung Kulo, Mary Edwin. Kewa be nasum Wikut be Krida, Hakayakum ken Gumashwayan, Isa William, kewa nasum Paing kum, Lamalap, Nashue, Financona, kewa nasum, Amako Afrasrye, amen and amen. Tignis Yuli, Maui, Baingumbe, Glogium Ashluman, Tamil Frank, Glolena Malalap, Akayakum, Glogiotbe, Ocean Gala Tamil, and Lucen LA, Akayagum, Glogum to we got young Nashue, in fact, Nasin Victor and Akayagos, na, we in fact. Harmonizing nakigas ke unsugan tako nalle gumadalongan na pala gas langkat long si yok langkat ash in online le nga ba yekan ko ay kuska makutin luxury na iskum le la gas ngatin winay mo to so gubulakin long langkat yok na ki gas Nakakami follow kat follow lagi malilit lafko makatash ke si facing lagi uniste yan. Kat tigda show ke Daniel chune ke carbon bible ke uleng sa pa Jude. Kumili Jude logo lagi logo lime ko shan. She base wedding sapta si fan na narrate ang Jude sapta si. Elan Jude first logo lagi logo lime ko shan. Na ufidlan lagi first logo lagi logo siya nga esam ken elosin karang analos si Fena. Ba't naman ito kelos akiye na selos ingene, elosin yelos siya. Yohk na elosin suk. Elosin ito in suk. Wala ngon matal. Men oye sa inge, masaylos yohk, inito in proe, inito in matanay lunngse. Ingoin tapan. Kung vidlan na bang fakun ngon sa mga sham kunya ke kelatia di mekos foslong do na kelong do. Fakun ngon pa lunngse na kumilile literally na ikwede me kalmen lunngse. Pag sipa kun matana in lunngse kuminito in proy kumin tapan matay. Pag kato oy yama mitlal fung ise ace. Que elos sinsuke ngon matali nasin elos. Men ngon matali pa onan pangan driving force magmatlal fo insan pato ko lol finne akulukia kel finne palamaw pe o kisipin astlon ngon matali pa san pato may tingin sa Foslo ko luwag along tolu, sam kin na kinas pa ko tayo. Masinsiye. Lepit sigan tinawo na sum, to kun chat na pa ko tayo. May nefo, I mean, pa ko tayo, lan matlalal na sin matsaye, pa isang na sin matsaye, ngayon kan kalim kilong sila kat na sales. Mising orik malongkel dahil siya nga na memorial service na sinsiya nga mga nekila el pang na kawiktarya. Nakataro breakfast prayer siya dahil siya nga sham nga si message siya. Namasing nga sham ganyan pa may lalal fung yung kalim kele Mise, tikoy kanaos la kinalan matlal fungise. Tikan kanaos la supelan matlal fungise. Mise at ko in isla o pilas na kimakat na akfasrye finselsi.
Especially ang afakangan na nagipakotin na sinsiya. Nga kung fin dieng sinsiya. Nga kung fin akfasrye magat akfasrye indieng sinsiya. May tao ito fa diye oye lasho. Lekat tinahilya ke masari. Agot Kena lasha pa ko din akfasrye long kat nasin mwet buye siya. Mwet buye siya yung ganito. Mga masi yohk siya. Ito ay maulikin bako tayo. Nasinsisi niya. Hindi! Ito pala kung cash ka sa atin. Ito pala kung force rukya. So, ito pa nga pala sa mga kuminakitin. Ito ay suk. Ito ay suk. Kaya wala lang ngon madaling batat mo na fish. Nakatinoy nga, kita liya. Nakita kakalilat na pahila. Tieke kowos, tieke sripen sifena. Och ich bin bakåt en land gat när jag spelar en lilla. Och där ligger en akfasrye igen. Och vad står det långt då luan. Na långt lang ko långt ni mesha gat fin matagi ka no yesing. Ite katang la na sie me shof. De keeper na el gasima elosor magin. Gaskuse apostasy. Apostasy pa mwet ma sumdi kilalal fung lalos. Dali misenge. Kata professors ni. Professors ma fat ma Leum God de gatsi. Professor kain met laden met singan. Il tal matakel lal fung met. Gomin sukler. Fikaret la tan lal fung. Fikaret la sumdi lal fung. May kisamos la kanin puk. Tasok tash lal sige. Ako may akflat galim gele. Foco may chika sumdi kilalal fung slash. So min fa wanging God. Mga kata matafong leo, kipel sing ako maskem sing. Ako fintiye, usung ka tikigastan ka. At alam fushash kita patatang nagyan may shop. At isam nagyan may shop ko yung shoyle. Matiba masam gina. Asam gina nagyan may shop ko yung wala mana sa fall. Mana kulub. Ligin na ako min sumdi kilalal fung. Kumin tuyak lain na chisil tekatsi. Mga shop gina. At isam gina, masisik pa dali mo manaupengan. Nasok ta pala masisik ko usa malalap. So masima fosting academia. I mean, but life we in Belgium, lalos matayin kaya akos sila kilos. Los in shuna ligi life mo gising. Lagi life mo gospel. For mga maske, may ngayon man na fact na mas root na. At sing le kita disram sin bet. Mana fisher bigay ako ko Allah ro mana upe. Ti pa nga fosting sa amram ko. Alme ba mama ilos aske na upe ligi mama aske mi. Wala mo ta ka puken ba asma mit kum si vakaslan ka. Mas mo upe na kapala upe si ke vakaslan ka. Da da kum te na wi ga dali kum te ta mo da wi si. Am ta isu mana upe as ba nga. Aba na napambe, fingan tagal mo at tuwid tayo siya napambe. At tinagal fak lumalo mo. Ako fakin na kayo, fakin, mulan mo ito yung filo iskaslan ka. At tinagal na fak lumalo lang met ko siya mo kayo man na. May ngam taliw man upaya siya kanisa. Yung na, kung tayo na nga, okay. Napambe. Nabayang kaya na ro. Kung di kayo, manawang siya ka try malalap. Messi yohk siya. Kung binitawin eh. Og messi yohk siya. Kung binifakastan ka, may ito yung mole. Masih pa nga kumin mo na ke priorities lang kumpel niya. Katulad ni may naliyesi. Ile alda mata ko inisiyes mi pang flok ni ke medum sa talong tolo. Sumriti malemil sang actual si met ferry singan ke oye lalos. Mga kumaskem siya. Para first mo acho que lo limesh ako mo flash ke. Ite ko flash ke katangalan may show. Mingat nila mana si shik. Inda ka wakrikat yak. Gaslan may inda ka akuluki kat or ka chingle or ka tumor or ma weng shipe. On ko le masi yok shipe ma may taw hindi longgalang kat ke molo. At tifat mga rela. Nalikwiyak nga ito. Dahil nga ito le diba na flow ba mong katabela.
Tik ito levindan masin nga shongol balak. Shokto. Oye nga shakpanahin nga nawiya like. Hamta sharam si kalwa ka rada mo. Ay ko in galib gele atin rada wo. Len na kay wa gigashalan ka, kiklan lan ka ashikiya ngan mul kin mul siwas. Nga fa mo nga guming galib gele pay nga kum katre ni pulakan mga baitsi na baitsi. Namasi yohk siya pa force ka talaga actes mo kanya kung wala ko siya gawin nila katang la may shof hindi so di kilal fung ipayas was masing pa Naro Mauricio ulisingan Lamis just keep or check if you ask Facebook washan naro nga akis ba kay ko gusto ke kumula mashikin sa wakro ko as my yohk ako minang Masih yohk siya made up included posisyon. Kaya kamta sa amin posisyon nga sirle. Ano ngayon na ba nga bulgin posisyon? Ano ni step? Nakita ako may show ipsaf na sila. Alam mo na tingin siya na ako lang ilan na ko siya amin Friday set. Na masafla siya ba desafla tosto Leum God yung to ko siya nito mabat. Sam singawal po singaluon na kaya singawal ko siya. Umli kasen sam sa kong Milan na ngoshi siyak singkat. Lenta ko kata ko kaya may kulog na may yin katsagat may siya masyam na kailangan katsagat may kikilos mo ta sak makulog ke katsilash ilakulog ke inem ilusin tiyan ka mo, ilusin ko yung kain kon la. Kayak mo, parang kata, manasta ko. Tako, kaya losi. Mga kumay, mata, kaya, katlan ako, wikut le. Akulu, tako, kaya mo ito ko, fina yung niebe na mo ito. Paano naklas mo ito? Na, samsa ko mo si vezes that mo Leum God il toko siya na duk mapatpat. Lemeng akong faak, makadil sila pala ro. Masing ako minaro, pakiden, akos. Siyetlik, mugul man dalaw mga. Ay kat, nga, siyarram sil, kailol ke, indang kasi malam doon it's not correct myself na excuse or kasi excuse na usin nga kachamfong ne nga kailya sang dateline sila luto nga wangin nga som na yin som na airport na lang may kusong may airport witang sila may kumilya kisumot na airport Masi ko nilyakin you have one job. Masi ko na ko nilyakin pa. Sumkoneksyon. Gumfasuk lang ang sumay. Nga dakin na mga kot may ito. Mga makandara. Kot chikik na sa makatana. Kot ti loacng sinkat. Kot ti matasham sinkat. Nibel siya din na kot sumfak sa fisyak sinkat. Ang kot. Ilfin ako na ilan tapuk proil. Asi ilan tapuk kipel lalong silal. Tasok ta masi nga kuminita. This is the secret. Kot fin proy ke miles mostan when makatil dor chai silent ako si fo min katil kat el kat yohklana fungila ka fin katil raw la sing ako makos el enenu nakatira mo katil no la faklo ka pa ulealan kat e fast namit ne menga ko mo ila ulealan e fast na nag-iipsiak lugan nag-ifasingalan ko siya kasasing may nakalim niya ki konalan ka kasaram-saraming konalan ka ilus sa malayan ito fakanaw siya kung fintangon mo kumit ito kumit lanin mo ito kung kontiyak lain ka at sige lang may sikyak mga yakalim niya tayo kung di long lan ka at live ko naman mitli kami kinaos lang may ilasang chance sila nila for na. May chigan finlit kaya ilite for na nakanaos lang kami pa.
Samsung also talk about akes makinyaku. Kita galim ke ne pia ploman. Roi ploman ka tila roi plama. Weng ma ako mo sa kat na. When if kaat lem ka til to ko shan ito mabat. It daw weng kat dikit le piam daw kiel kat dikit le pia safla yel. El check pinato ko shan ito. Kulon sin kat le ngakom kon sun pen sing fin siya ko pa akata yang ngayon ko na si kum ako min spell mo na som riti na kumuna ginakata la siya isang tapok ritloman ko broilo ako laman lap kaya katsun lusa siya ngayon siya tikin siya na up ilan fast na bit na ke Freddy said masendri an Marichi sendri an babi ang siya man naging Monday an kat matawag kasi ko nata siya. Senior siya mungkin saptang alikas fasya ke fasyan. Spabe na ke mande nga siya man fan dari piang siya. Aba nga tuwin siya lumalap na si was na kay wa finish kasi siya at mga sa kalemye kung bigli mga fashion like ko kung share ye pansin ako kung Facebook. At tingin siya na ngayon pela na siya kumin tako akfasrye may nunak na ke Freddy o EPS153 Tuesday. Lamalap Kulo ki akatay tako ki Monday may fashion ki Thursday ngayon na Friday lansing luo si fashion fact mo mwet Leum God mwet Leum God katash ki fayak ya saptas ngel siye first tolu lene ki singel bagatash mon ki Friday ngayon may lut si ki Friday ngayon siya kachak na ki aramasima ako na si John nagkimamal siya mon ngayon first tolu lene ki on ko siya mon ki ma ministry lan mwet luongan menge los akfasrye nagki-fosit ko siya nagki-singawungan siya mon miselon mwet luongan kikasi English of fact mo the two witnesses na mwet bagas ko siya kayo nga ko flying akatela me kalmen mwet to kikasi English of a witnesses luo pangan nakil siya mon ngayon fact na mwet luongan mausapayak me ilusat ako pensing katashke great tribulation na yeit Josh na first half pagat eshamon pamasing sikyak kaya pa yetolu tava maken gifosak luongan kumgan sumriti il fact mo emalimang luo pa pes mamasing na sikyak ngan na malamang luongan pa yetolu tava si mga sham ganyan may luo magat sham ganyan elos itek yang na selos ko fakki forstod lena ke on gosh elos nuk yang ke posisel sepa fak malos no kumeng nuk nagkikalme yan nag-emerate singan elos sham kin posisel lalos ke ay nagkikum pleasure kum like mama kumash ke yan na elos tako itak yang ko Garden sang ko na selos ingoin faga gas lalke lusen len thousands of loaf ko ngol sepa fakke marita na akalemye masinga akalemye kolan God ma il sang na felos akalemye ngon madalan ma il sang na selos ko esam na selos na sinmet luoing Kifosaga ko dyan. In fact, mumitluo pa sa kale fluke elam luo sa matuye matangkat. Kaya nga reading nga liela
me kalmena sishkai ke fakangano. Ke parallel sakaraya ke put mata for saptagos fossilen ke eat pashamon. La in fact la ke lupuven si da sikyang na el siak sila. Elitola me kalmin mai lieng an min siak la me lie. In fact mai lie lam kol ewayepe menenyak oil. Sema ba fakke forsagos kan met luing e basak olive luka elam luo sa duye mantan God. Nakisagarayan siya sindubuvensan na kalimyang na sila. Kanon kakalmin may liyangan pa. Tiya kikolay ko katina ko mansel. Tasok kikolan ngon makayifan na. Ako metala pensin akong siyam kin oil. Ko siyam kin ngon matal. Ngon matal pa tako sang ko na ke ingon sang galim na ke lam luma shamonya kingen. Na kolan ka tash fellows. Katina mo itsemaya kayo kielos. Enwa kielos ke esam atako ke lalos. Ale äkkälim pan ko makaden samna selos ganara. Mo itsemaya kulu kielosan. Esama fayakan tako ke alin met luongan. Ilosarik makinin sangon na ilosle. Lalos, ashpe lalos ma äkkälim ke fosakoin goshan la. Lalos in Kalia in Gashauke na Geaf. In the Logan Yav, Govine Gola Gof na Gesha. Lalos in Yashirolos in Gun, Unia Bemit fellow Kekainin Mayakayok na kewa. And I see Mayakok my los lunngse Makun, Ian Sang Unia mit fin fellow. First Tolulanike on Goshpangan na Ge study loke Marit Singer. Ashna mod kayemo mit luongan ba Elijah Moses. Sripen ba Elijah fin esam elba mit balasimato. Sham kinya ke tiloginya off. Na Moses elba mit simata egolla of nagesha. Na ilusa ba mod como Elijah ko enuk. Siya nga siyam zildamın serlik yamin nga siyak na study ke fayak naranga bang lolitek kya siya kes pangasyak laifo galos mut kumo Elijah ka inak. Ngalva mo menilos pa wangin kalim ke misa lalosa. Na pangan mot kaya sin scholars masyam kin moit luwingen. Ta siyak ta kifosikas na kisingawingan moit luwingen aksefila fagak lalos. Na fact mo, kisapta ya fosingan si keba na fact ya, ilshamon love abyss, sama akalim yu dibuven si makarangin ngan, na fact kalmayan inesingan la, masima urik maganyap nag-love singan pa, moit kanaos la. Naki fos ikas la nagisingahul. Met luwengen, met laluwengen ak sa filafagak lalos. Na kosho sa lala sa kumatakoligi love singa fak ngayon. Ilda kolay na los katangalos la. Elunil dalo. Nakakalim nila met luwengen, enwa ki manolos flia ki fininek lalapo. Sa may taliye, on lusen lento lutafo. Na fact pe mo kishpin mo ito ta akoo selos ingen elos seis mo mwet luongan akoo los nanaro ashingan lalos kiliye lamit laluong ka witnesses luongan akoo ko flia ki manolos on fingeniko on lento ludavo na pangan sa flyen merit singan ke merit ke tafo yan merit singan ko eto ko talking ko na kalim nila kolan ko akmolya met laluingen to siya kwengin ke merito na me akalim na si kumising ke merit singan ke merit se ma kitevon beldo kan vak lalos aksefila vagak lalos aksefila witnessing lalos
Massimo Leum God sa pelos minarelangan. Na tukun mayangan na kosyo sa lalal sa konta koliki love kuluk sa nga nino onelosi. Namoflia ki manolo sa anlen tolu tafo. Metti ki Leum God fak muljalosya. Fak na pa yung ako mindila, may kalensap lang God malshish niyo. Elos finitak yang kokikita yang mga kunelos. Fin pa may luwa mga kunelos in faka gas lang God. Ay na siya may lainalos elos inunelos. Ay falos teorek magin kasi nga ninsangun niya ko siya sa lalal sa kungan. Pangan mas mga kumediye kaya wala. Kilim God iselos may narela mga singan. Inakfasrye sila kalensap singan kifaka lalos. Kilosak sa filangan na Leum God Leila. Leila ko siya sa kungan ni unelosi. Inaksa fielos lensingan. Tasok ta kiti kishipen ko siya sa lalal sa kungan kola kailos. Kishipen Leum God fak mo pangipelo mo. Pange mga kuno mo, pange mga kumero, kumaksa filanay pange saflay yung. Tasok ta nga fasok kum suben ak mulya kumyak kisafla. Lan mana kayo. Dahil tekla na si kumisenge. Kolon God mal flie fashion, fin fak mga kumin met fakakse. Kung ako min met akkayelase. Ay na si kalen sa Leum God eluse na si kumay na nakadina na met lolo nga met kalen sa paru lan God. Kisi fasing ang fak mo met law aru lan God. E pangan mga kumininan kain. Akilenin pangan mga kunakom yamatan God. Manilfin mo pangan sa flyers. Na pangan sa flyers. Esam la teki sripen kolon. Kusyo sa lalal sa kungan ko teki sripen kolon. Los lan vela pa unail dalongan. Mo. Leum God para la mao insikyak. Leila insikyak. Napasikyak. Pan melutlit sige frete ngayon. Aflo ko not pela ng sumdamlin sarli. Kulo kumdi masing aki len petse la ke sharum sko ke len shit out in dof go no fight by 30 yeah it's 42 go mo ya ko titavong le ba plan lan ka ako mai 42 pa tingin ina la ke dia le ye to tafo ako kumdi ye gosh ke great tribulation so I think he's just up in mga ke ba bolo Pacnacn got na selos nakatin Leila in enenu aqui na kaya tuwi ke yeto ni dafa singan na Mexico ko ubindri sap ta sigal lu ubindri sigal to di family ke sigal ya mana upe pa imteksi ya na mga sing ako bisiyak siya so hot beer church die met life ubindri dia Pacnacn met church met life ng siya man ya sapta limekos sapta onkos tika sapta singaw ya nakuili sa sapta kapin singaw ya effect ya sa sapta logo na mo met life ng takko William Jesus Christ na point yung effect lao met tingin sa akfasrye set point yung akfasrye nga pa pangalong glansilan God Metlekila yetu dafür sein Meter forset Bier mit Leifung hier Bier mit Meter so etwas geschaut na kadels pa mit lalo si pesang besie chances at mit ein forla los diren los di mit ein forla los semata those who left behind los semata the line church los semata the line akfuklan kat kunyak kat Pangan bait na we are now. But chance nga hindi ka maselos. Fail ba wala ka na fail na phone na dielos. Hindi ba tuangan ke luti lalos. Lalos asya wo yelos asya Jerusalem. This is the future ka term gina. Mga sim na ke 1000 luwas na year 2021 so nasikya. Nakatito na isikya ko yan. Hindi ba wala ka
That's the Wailing Wall of Jerusalem. Wong ako min dagi pa wala sukte ma wala akili mi. Ako yo da foske ma da fak. Ma da finne mu akfasrye bikum foske. Takke ma da fak. It's just aki da san business again fond na kung mauswi ko. Non ko ge met law lu matigin sila charm. Fak wala na nagbakan pa. Katin batake ako man ka. Anglan God. Akfasrye malan God. Mana sa ya mis kumilyake. Malan God in enforcement. Vidai zapla como ele perguntou-lhe. Daqui a pouco ako la ulom, fastamente na que deixou na que sete ani. Ngamo se ni o ma ko je fact min pa na hak fresh la que mande atari. Agin belon tu. Ko Okay, kulamanap kachuang nagasete. Sette sifesingan fak Leum God nuke yang kewal falet lana sam suko banga kume reading and sam yang al tolu kum fin poronga la shamram sila damlan sir leke mante ya il fak la sam suko ngan sam yang al tolu la suko ngan samin akfulat ye wal falet lan Leum God nail for sila na nakilime kosh alla foto to sielu ila kalimina sam suko nga akfulat ye Leum God kisipin wal falat la kola na Leum God il falat na mana go my lock yang evet ye na mukuile kisipin kolan God na ti fela mo kayo na lorela ta kon ki fosak duwan ti fela mo kayo na lorela John Pelal il na kiya na met me kimatawayen pela na Leum God si fe na il na namata na met me pe wangin siya pe Leum God il tiya falat ko tolu ako siya kalami kingerlan meya ma pashala lap mata ko fin meya me kingerlan na ko oyena siya pashala lap mata ko ki meya me Leum God il falat liki mayin na kayo wangin siya maeva eta koin fungul kolan God il siya na falat liki mayin na kayo kisbin el ba control mayin na kayo il kikasing na siya fact the Lord reigns il makayina ba God si fan for selflessingan ni me gosh fact mamasaplan Leum God ilaki yayan ni tuk God finnon ko na ki akwek lalmal flia ka din färske mai nge laki ka din färske mai nge an ni tuk gas lal makayina vet ya ka na ausiakle fela malan mafin fela nge Aspel zile sifwil kanausa to siya gas lal may laki nge matala na lal eon mabad Sam na foto to sa ko Paing finit ye kalim na sa mas lao to shock to kot kalim gela sam sa ko ing ito kanak falat ye wal falat la nalan Leum God kola na lal mabad ma sa Leum God ilaki ye kimatawek me Anna mabad kisipin il bakat si fana il pamatawag il pasafla pangan ma si mga kumesam niya inmana kayo element pangan sam yang altolo slak nga sa alam yuti we kilo naman lab all right. Daqui a Kulo. Kulo que agradece, Kulo pe ngamo ko soon capo se lash, ne carbon program lash. Ngina version algo stava. Sema falpela in ben tu is lash po. Then si hard stop at 8:30. Na inaglin kumusta kayo kanala lang sa aglin viewers lash. Kanang ngali faith law no lang bless you so lang kiribati. Makamo ang kila may kikilid ba yung life hack ngayon ko ang matiging siya na ba kikilid ba siya ngayon ngatlaw yung matkilid ba basta mawan mamo sorry malamali tayo pamatkilid ba Ngamo gumpal man siya lang ay kitse no actually faith Kulo
Ay, lumalap kem da wika ni katsun ke katsun ikapa sing ngayon na tamil asan nga ke kuminta ka dikin ke faxil nag milk is that siya siya may masi so slap it sa mga kun galim ke like fin pa ngay masi kat galim ke milk is that Bijak mo sibel tawlasan en dragapay faxil na gen to shop to il fakla ngan flian sige milk is that il askewlen mat smon yagel isapta se na April smon be na malda smon na gengen pa il pa ekin mail church be priest na il pa April matawa kimit wala tithing na sila na mga efo na when smon ye sayen Pebblak kalimile lamayak mo il pa pinapalim Jesus Christ na masya nga siya mo ng milk is that nga gawin galim kem. Pangaline sa ko priesthood may tol ilain gilang may tol nga kumta ko kem. Lamayak mo as line luke. Siya pa tako kem Aaron kat galim gilang pa may tol flat simi. Aaron Levites. Na wala din na Aaron, gulagos na Aaron pa may tol na fali na din. Pangan matol ke Levi, ke egin Levites. Nang ako, katako ke church, katako ke Lamb Jesus Christ. Lamayak mo, katako ke Melchizedek priesthood. Power of Peter, power of Paul, yung sabi mo, God, wait, kat egin pastor sila yung sa ulasyo. Pangan, dahil sa mga titles sa akin, kat ka narit magkila. Mayin, wait, Mom da lut pa ka pa na mga scholars. Kung tikan sa na si PS na kung te back it up. Di ka lang may nganon ko mo. When mama that mga may nganon ko mo. Gumenda ko ni say siya evidence na parang si PS na. Na araw kikat ikit babawak ka lang niya. Paul sa mga ikit matol siya. Na ako ngayon si Vat mo. Kung tikan matol siya. Kumutya me. Kung tikan siya Levites. Top na kaya pa katakaw ke Melchizedek priesthood. Arang aki saka bintang lalos ng saka faxing nag priesthood. Arang aki na kumin finda mo giyum daw wiga na kumin naspa sa kuswi ko ke Melchizedek. Pa Melchizedek line of Melchizedek priesthood. Mga kumtako. Na Tignis Yuli el mo amen. Akafaya wo ke week saying Apegum dignis tu na ko ke ma akfasrye. Gaslan God in bafashmeta. Te mameta faka te akuklan meta. Gaslan God in fashmeta. Na mameta faka mana meta faka. Akfasrye patukye tawian mga at finsang masin God. Wengin makanta ka line. Wengin makanta ka full. Meta sham. Malan gata fashta na may. Nga ko gadatan po si sel. O na wait sa ko. Lemin sa may lana wait sa ko. Wait sa ko ngayon na finchun yot se. Alette fanok yele utraw na fale. So nagastan ka at kasi kalita ko manang de alakayot. Nga ko na wait sa ko bakit po si sel. Then po si sel patok yung gaslan. Lalal nga gasagan pa ko ay suwas. Mas fin mata ki gasagan. Ako kunyak lang God. Gasagan uskat. God fin po si sel. At tawag kong po si sel. Nga fat mali. Manasis na kayo din esam. Gasagan willing makad toko tulogin niya. To ikon tulogin niya yung ako. At fin po si sel. At fin po si sel. Gasagan. Gasagan fashion. Ang gula wala. Teginis kam taka wiga chambe o yeko. Nanganispel sin sa Kulo malap na siwas na kayo viewers slash ngan. Kulo na sum Macret. Kulo na sum talikpul tulungan. Philip na aluk shu liksibe sa ngan.
Kulo malap. Akay kum den. No, so unnawan giden makain dal along beon those. Nabawi ka tun gaba singe. Lamalap na siwas na kewa. Kaya asluwasan. Tidak magusin ta wigat peke sette. Kat fin mo na sette. Gde akfasrye ngay Ashley, Texas. Island Veteran Softball Tournament in Kulo. There's some cash on my akfasrye. The akfasrye prayer breakfast doing $10. Now, kung finash fin Kulo, taka-supporti. Taka-supporti, ash maitsayet, maitsayet kushae. Taka yorek, gasho sisinsiye, ke magatashke. Moyen, katfinde gasho sisinsiye, se gasho kata. Zenim da kluk sisinsiye, moyen da ke dale kluk tasish. Katfinde viegat yang sisinsiye, ase liegat yang. Now, esam gasho sisinsiye, wana ke moyen chike buklal chudan, lalas chud. I guess mapindigat kidan. Bakotin na sisinsiye. May gasin gasasyan sila yusan, nandiyan no malap na siwas, kaya aslusan, ngayon fuko ng belan sila tigilisena, ilan gasagot, ilan ngayon ke LOL sila tawallasan. Kulo, natigisiyan ngayon belan na sum, kuminta ko, rasaming kaliya luman, nasibag kaliya na kayo nasagyan, siyempre. Ngayon belan sum. Elsiakla, como tu va con cash o met mele? Oh, parang context si ma. Definitely, kanina LOL si mga fanta. Amo, Comment lang. kanina may Tamil friend na fact. Amo, eklebela yun na. Ang kila se ko netik la lo mga mo may tutwet te cash o met mele. Amo, may meron mo yun na. Nagkarasin mo dito. Ang gila may Tamil friend na fact. Kung may dik mo yung meron mo, amo dahil siya nga facts. Tawala sa kao. Lamalap asan ke kisensiyak sa kuwan. Amo kot kumdal pa. Totoy may ten la. Utwa na mele. Mara inilang ten masifan na. Pay lamalap kiratsun sa flyen. Bible study la shoye ko. Kulo na siwas na kaya sa mafliya pe. Matan po wasak kaya kat ngaya kaksakin kat kaya was na kaya wa. Layla gas lal makat takay ni siya sin siya kaya ngayon. Kaya siya kat kaya wa liti kat kaya wa aksiwas si kat kaya wa. Kila malap. Ngaya kali ya ke proe. Uyangan kan kol kat ke proe. Kat takay ni proe. Kat kila malalap na simulan kat lash. Ke komkol kat minige kat soon sa flyen. Makunash kat akfasrye ke kowos. Kulo malalap na sum gelos na kewa sa mawikat inge. Lalos ak yohk ke galim lalos ke gaslom. Ekarang nalos yang ke mayene na lalos pa. Wikut ke fashion clash. Karangin kat yang na kewa. Eduti kat katinito. In posisel lunngse. Molkin lunngse in pera na kewa. Kaksakin kung malalap ke falat lanalong. Wikut karangin kat ke fashion clash. Gain in Jesus met langolash kat broy. Amen. Amen. Baya kita sangon yung kalyas ko. Ano yung si context ay saksalasan yung lang tipat sa paurelik maslos. Nga mo, tawasan nga mo post mo tinagawin may tipat. Ano, finakin ba yung factors? Ngalong mo, kabaklain, ilsom na wit pa ito, connect le, may tuwid pa ni,
boiled rice ke teapot. Pa ilarok yan kin fesin singa. Ngatwa kin zakulu, ngata na mit ang gawin the context. Also mo teapot sa para dik mash lo siya. Na teapot singa nga ba arok ke ine singa. Fintafok les fakesik. Na manasasik ke faksinga. Del some complaints a lot on. Nga mo asin ba fancy masinga. So anyways, kulo malap ke Ashlosan naging siya nakita. Katsun ka pa sila ng proy kaliye, nakita wipen na proy sila ng kaliye. Na namaswet ako wikut kasi at katsun mol. Tako. Namas mit kum do in ako. Said bye.